We have got reports from Europe in Yugoslavia. People are chanting Hare Krishna mantra even there in Yugoslavia. That is a communist country, is it not? Yugoslavia. They are taking very nice part in chanting Hare Krishna mantra in Yugoslavia. I think as we look at the history of the preaching in Yugoslavia, they will have some value to all of us. Ali mislim da će gledanje povijesti propovijedanja u Jugoslaviji biti vrijedno za sve nas. I mean, let us just go for a little time trip back in the past. Vratimo se malo unazad vrijeme po ovom. We go back to 1977. U 1977. godinu. When I first came here, perhaps it was 1976 or 77. There was nothing, as we say. There was maybe a handful of people who were interested, but they were only, we would say, casually interested. Actually, we noticed that what people were interested in mainly was being in contact with someone from the West. This boy is Yugoslavian, and he has done some translating of your Ishopanishad into Yugoslavian. So he is wondering, is it possible to spread Krishna consciousness in Yugoslavia? I only remember when I came that there were no temples and we didn't know any devotees. So I assume maybe at that time there was nothing in former Yugoslavia, but I might be wrong. I don't clearly remember. Do you remember that 76? I came 76 for the first time. When I came by train to Zagreb, in Slovenia or maybe Austria, one old man had come in the train and he sat next to me and he wanted to give me all the time something, a package, but I didn't know what he wanted. I didn't understand the language until the man of the toll came in the train, checked everyone, including the old man, and found that what he had was a transistor radio. And the man of the toll took that transistor radio from the old man, who began to cry and said, "Nay, nay, nay." But mercilessly, he took that transistor radio. I believe he kept it for himself. I think this little episode describes the atmosphere of Yugoslavia at that time. This episode is something like a little grain of rice taken from the whole pot.
It describes a scenario of fear which was felt towards the authorities. And the authorities, on the other hand, they misused their power to instill fear in the common people. The secretary called that Prabhupada had heard that there's a book fair in Belgrade. And he told his secretary, Hansaduta should arrange somebody to go there. So I went down there with Chakravarti. We took a lot of books. We got an invitation from the fair, from the book fair. We got the paper. We drove to the border. It was on the eastern side. There are two entrances, as far as I remember. And we took the first border check point, and the custom officer said, look at all these books. I said, well, we are going to the book fair. He said, that may well be, but I mean, how many you have there? I said, 5,000. I said, impossible, you're going to bring them back. Let me call. He called up somebody, and they said, no, he can bring 5, 10 books maybe to the book fair, but no more. This is a communist country. So what could we do? We drove, I looked on the map, there was another border. This one goes towards Slovenia. I remember once we were in, we went over Maribor and then towards Belgrade. So we came this way. And when we came to the border, I didn't know what to do, how we get through here. So I said, well, let's eat something. And so we ate, and we heated up some chapatis. And then Krishna did something wonderful. You know, he's sitting in the heart of all creatures. So he's also sitting in the heart of a dog. So big dog came, he smelled the chapatis. Dogs have enormous nose in their face, you know, so they can smell very well. He smelled the chapati, and he sat there and looked at me with his eyes, you know. And I said, well, I threw him a chapati, and immediately he ate it. Then he sat there and looked at me again, and I gave him another one. So then he ate that. Then I waved him, and he came up, you know, and jumped up to the window, and I grabbed him. I said, I have an idea. I pulled the dog in, you know, and he didn't resist because he was hungry. So we put the dog in the middle. I said, Chakravarti, feed him. So we drove to the border. It was just 200 yards. And the guy said, what, are you having a dog? You can't bring a dog into this country. I said, this is my dog, and I'm, practically speaking, married to this dog. He said, you may be married, but I said, how would you feel if you can't bring your wife? You can't bring this dog. I said, please let us go. Can we give you some money? No, you can't bring this dog. If I give you some money? No, you can't. The dog cannot go to Yugoslavia. I said, what if you throw the dog out? He said, then you can go. So immediately we threw the dog out and we drove through. Krishna made him so blind. Krishna sent the dog. He's sitting in the heart of the dog. He's sitting in my heart. He gave me the idea. And he blinded the custom officer so much that he wouldn't look into the back, which he does all day. Every day he's checking every car that goes in. He was so blind. He was just completely focused on this dog. And that's what it was about. In this way, we got through with our 5,000 books by an arrangement that was made by Krishna with a normal street dog. This is a story that happened at that time. So we drove down this output. And we were in Dotis. And we came, after some time, there was some howling of sirens, and some policemen waved us, pushed us to the side. He said, Marshal Tito is coming, Marshal Tito. So we got out of the car, and there a huge motorcade came with all these motorbikes, policemen in white on it, and then slowly they drove through the city very majestically, and he had this huge Mercedes 600. It was the biggest Mercedes at that time, an enormous beast. So he was waving like this, you know, that he saw his people, and all of a sudden he saw us, and he went, huh, like this, huh. You know, he was shocked, you know, huh. You know, he had never seen such a thing, you know, and we were waving, you know. Then he looked through the back window, you know, and we were waving, and he looked like this,
And then he waved as well, he smiled, he went like this, So it was awesome because in this way, Marshal Tito actually saw the devotees. He couldn't figure it out, I've never seen something like this in Yugoslavia before, I'm sure. Kad je Prabhupada došao u Ženevu, ja osobno nisam tad ga vidio, ali sam čitao članak u novinama, dnevnim novinama, i kad sam čitao taj članak, intervju sa Šrila Prabhupadom, jako sam bio impresioniran, osim njegove slike koja je bila, tako da sam ja čitao taj članak ponovno i ponovno. I sjećam se da je žena bila uz mene i me pita, ma što to čitaš tako, da sam se udubio, znaš? Pa znaš, to su ti oni sveci iz Indije, znaš, kao čulo se o njima, dođu neki put otići i tako, to su ti oni sveci iz Indije. I onda toliko se dojmio taj intervju, te odgovore što je Prabhupada dao, da sam ja izrezao taj članak iz novina i stavio na stol u kancelariju i svaki dan ga gledao, čitao ponovno i ponovno. I onda je ubrzo nakon toga, znači, došlo do tog susreta sa baktama. Tu sam dobio normalno poziv doći na Sunday Feast, na nedeljni program. Dobio sam presadom isto halu u jednoj vrećici najlonskom sa adresom gore. I tu je počeo redovito posjećivanje hrama, prisustvovao predavanjima, počeo mantrati. To je bilo 74. godine. U osnovnoj školi u 5. 6. razredu smo učili iz geografije o Indiji. I kad smo otvorio knjigu, bila je krava. Krava je na sadu sa dredi, brada, velik tilak. I kad sam to vidio, je u meni nešto, wow, pa to mi je blisko, to poznam. To je kao da mi je to bilo nešto domaće, a bio sam dijete. Kad sam prvi put sreo bakte, to je u biti bio sam sa curom u Dubrovniku u to vrijeme. I bakte su tada bili u prolazu na proputovanju i zapravo se točno sjećam da su mi rekli da idu vidjeti Prabhupadu. One su putovali u London, mislim da je Prabhupada u to vrijeme bio u Londonu. To je bilo 70 i neke, jako mi je teško reći sad koje godine. Hare Krishna, moje ime Navadip Das ili Jarić Nenad, ja sam predsjednik ove hindu-vajšnavske zajednice. 60. godina Šrila Prabhupada širi prema instrukcijama svog duhovnog učitelja na zapadu. Zatim ta svijest na Krišnu u Jugoslaviju dolazi 70. godina, a mi smo se prvi puta registrirali kao hindu-vajšnavska zajednica u Zagrebu 82. godine. George Harrisonov single, jedan prijatelj mi je dao i počeo sam da slušam, a ima još jedna, zove se Hare Krishna Festival, ali ta se zvala Radha Krishna Temple, ta ploča koju snimio Hamsaduta Prabhu, i to je jedan dugi Hare Krishna kirtan. I jako mi se privukla ta muzika, mislio sam da je ovo muzika sa neba, ono. I non stop sam je puštao i moj brat je tada operisao slijepo crijevo i smejanje ga jako bolilo. I on kaže, šta je ovo, stalno se ponavlja i počeo se smeje nekontrolisano i kaže, ugasi ovo, boli me stomak, znaš, i ne mogu. Onda moj otac isto počeo kao onako kritikuje me, kao zašto ovo stalno isto se ponavlja, i on se počeo smejati. Ja kažem, kako ova muzika deluje na članove moje porodice tako moćno. Jednostavno, čovjek u duhovnom životu prihvata autoritet potpuno dobrovoljno, bez ikakvog društvenog pritiska ili prisile. Ono vrijeme, 70. godine,
Ja sam bio još jako mali, ali ipak na radiju se vrtila ona muzika od Georgea Harrisona, ne? Hare Krishna, ne? Mantra sa baktama iz Londona, ne? I sjećam se da mi je to bilo jer ja sam volio tekstove, slušati tekstove, ali nisam mogao dokučiti šta tamo pevaju, na kraju, nekakve čudne riječi, šta je to uopće, ne? To je jako ukusna hrana, vegetarijanska je, sačinjena od voća, od povrća, žitarica i mliječnih proizvoda. Stoga veoma je zdrava i jako ukusna također. Možete probati. Mislim da vam će se dopasti. Prvi kontakt je bio jedne nedjelje ujutro, 83. godine, ljeto, kraj ljeta. Bakta iz Slovenije, za kojeg sam 90% sigurna da se zvao Dina Bandu, koji ubrzo iza toga nestao i ja nažalost nikad više u životu za njega nisam niti čula, niti ga vidjela, je meni podijelio, ja sam sjedila sa Željkom Malnarnom baš, podijelio mi je knjigu Krishna Book i Malnar me je učinio sve da me odgovori od toga, jer kao on veli šta će tebi ta knjiga kad ja znam sve o tome, ja sam mislila znaš ti ništa. I taj Dina Bandu Prabhu mi je uglavnom podijelio knjigu, ja sam otišla s tim kući, pokušala sam to čitati, međutim Krishna Book kao takav nije davao one filozofske odgovore koje su meni u tom trenutku vjerojatno bili najpotrebniji. To je bila za neku drugu fazu, vjerojatno moju zreliju. I uskoro iza toga jedan drugi moj prijatelj me obavijestio da u Zagrebu u knjižari postoji samo 2 knjige Bhagavad Gita i to su ti one prve 2 plave, ako se sjećaš, što su bile štampane u Lichtensteinu. I 2 knjige, to je bilo kasno na večer, knjižara je radila do 10, a bilo je negdje 9:20. I ja sam preko pidžame navukla baloner i odtrčala u centar grada, kupila obje knjige, jednu dala moje mami Baliki i jednu sam uzela ja. I Krišnin aranžman nevjerojatan, drugi dan je počela redukcija struje u Zagrebu. I 5 dana nije bilo struje, dan i noć. I moja mama i ja, svaka u svojoj sobi sa svojom Bhagavad Gitom, čitale smo do iznemoglosti, to je doslovce trajalo 5 dana i 5 noći, dok nismo pročitali cijelu Bhagavad Gitu. I onda smo se srele u kuhinji i jedna i druga smo rekle, wow, to je to. Prvi put sam Hare Krishne opće sreo u Madridu, kad sam živio u Španiji. Pred Božić je bio na Puerta del Sol, jednom velikom trgu, jedan Harinam. Tamo su bili bakte i sa megafonom su pričali i tako. I onda, pošto sam već živio neko vrijeme u Madridu, bilo mi zanimljivo vidjeti ljude koji praktično svijetle, jer su tamo bili svi u nekom, čak su nosili majice Madrid me mata, kao Madrid me ubija. Težak jedan grad za živjeti. Ja sam Darko Galić iz Sarajeva, znači ovdje sam već godinu dana, a u svjesnost Krišne me je privukla sama filozofija, jer sam tu u stvari našao sve odgovore na moja pitanja. To je sve. Da li ste sretni? Pa da. Magični susret 1983. 3. januara bakte su došli iz Mađarske i iz Hrvatske. Mali program su planirali napraviti kod mog jednog prijatelja, međutim otac od mog prijatelja nije dozvolio da prisustvuju i on me zamolio da dođem, odnosno da bakte da dođu kod mene da ih primim. Ja sam pristao i bio je Navadvi Prabhu i 2 bakta iz Mađarske koji su doneli prasadam, somose punjene sa karfiolom, pržanim graškom, krompirom i halavu sa orasima i grožđicama. U srednjoj školi imali jedan kao fakultativni predmet povijest kulture i civilizacije do 16. stoljeća i baš tamo u okviru tog predmeta
učili smo o drevnoj Indiji. I nekako baš to me gradivo bilo jako se interesiralo. Imali smo jednu jako dobru profesoricu i to me zaškakljalo. Kasnije kad smo došli do Grka i Rimljana, imao sam 2, kod Indije sam imao 5. Knjige mi je kupila majka od jedne baktine. I to taman, ja sam se vratio iz vojske, služio sam u Zemunu vojsku i vratim se ja iz vojske i prvo što sam gledao na stolu bilo je full set pravopodnih knjiga. Ja sam gledao još one knjige, kakve su to kičaste, plave, crvene, ne, to nije za mene, to je neki, ne znam, neću reći New Age, ali to je neki soft pop, indijska filozofija, ja to neću, ja to lijepo stavim u vitrinu. I nisam uopće htio čitati. A međutim, kako vitrina mi je stala pored vrata i svaki dan kad sam prolazio, uvijek mi je oko zapelo na te knjige, jer su bile šarene i na neki način uzbudljive. I jednog dana sam ja mislio, pa ajde, prilike da to pročitam, ali međutim taj dan nije došao, nego tek kad sam završio u bolnici. I onda sam pročitao i onda sam shvatio da je to izuzetna filozofija, zapravo superiorna u odnosu na sve što sam čitao. Ja sam Predrag iz Varaždina, odnosno Puruđi Das. Došao sam ovdje u potrazi za apsolutnom istinom i u ovim knjigama i u ovoj zajednici našao sam najsavršeniji izraz upravo tih ideja. Našao sam znanje, sreću i ljubav. Pa ja ne mogu tačno da se setim koja je godina, da li je 85. ili 86. Kada je brat preko jednog prijatelja saznao za Svesnost Krišne i on ih je uputio u sve to i onda su, pošto je brat bio u grupi sa Mahodar i sa Gunešvarom, onda su oni rekli šta misliš tvoje mlađe sestri da njoj počneš da odnosno da je kažeš za sve to, onda mislim da mi je prvo rekao za Maha Mantru, da mi nije rekao za knjige. U stvari rekao mi je, da, to se sećam, rekao mi je za Prabhupada, da je samo 4 sata spavao da bi prevodio knjige, ali ja sam mislila da ukupno za ceo život da je spavao 4 sata. Kako se zovete? Arsenijević Gordana. Koliko imate godina? Pre 4 mjeseca. Odakle ste? Iz Beograda. Da li vaši roditelji znaju da ste tu? Znaju. I kako su reagirali? Dobro, pošto mi je brat isto ovdje, onda dobro. A koji su bili razlozi da ste došli ovdje? Pa vidimo, ovdje je super i ovdje... Kada sam kupio Bhagavad Gitu u knjizi Mihajlovoj, Dereta, mislim da je bila, nije Dereta, neka druga knjižara, nebitno, to je staran iz Lichtensteina, čuvena Bhagavad Gita sa super finim papirom i prvo što nas je mene i Gatatkaču oduševilo da je samo u 500 kopija napravljena ta knjiga. I odmah smo u stvari, pre nego što sam kupio, sam odmah odlučio da moram da budem jedan od tih 500. Dragan Jovanović, on je sve nas, ceo naš band, da je bio Gunešvara, Mahodari, Madan Radija. On je svima nama propovedao, donosio nam knjige i praktično nas je nagovorio sve da se preselimo u templu. Tako da sam ja negdje za mjesec dana se već spakovao i preselio u Teslečku u Zagreb. Ja sam Popović Boris iz Beograda i ovdje sam oko 1,5 godine. Kako moji roditelji reaguju, to na početku su bili jako zapanjeni, kao da ja i to idem, kao to nešto čudno tamo, neka yoga, meditacija, to njima bilo čudno. Međutim, kad su došli ovdje, onda su vidjeli da to u stvari, da su ljudi sasvim normalni i da u stvari svi su sretni i zadovoljni sa meditacijom i sa duhovnim životom. Imao sam jednog prijatelja koji je skupljao LP bakelit, one velike ploče. I tada, na jednom tom našem druženju i tako dalje, tada sam prvi put čuo zapravo sa LP-a Maha Mantru i ostale pesme vajšnavske, Tulasi Puja i tako dalje. Znači, na ploči se nalazi i Sačinandana Swami, Hamsa Dutta, tada i nekoliko bakta koji su pevali izvorne vajšnavske pesme.
Ja sam se prvi put sreo sa svesnošću Krišne, kad sam sreo Dragana Jovanovića, s njegovim bratom sam išao u školu i onda sam imao nekih 15-16 godina. I od njega sam prvi put saznao šta je joga, meditacija i ostale druge stvari. A on je kod kuće imao puno knjiga, Prabhupadovih knjiga, te kasnije sam saznao da su to Prabhupadove knjige. Knjige, mislim da je to izdanje bilo Vetske vajšnjavske zajednice iz Zagreba. Mislim da je bilo 82. ili 83. 1983. Pre toga se bavio drugim vrstama joge, najviše hatha jogom i nekim okultnim stvarima. I ta knjiga, jedna rečenica mi je bila najvažnija u celom. Mislim da je ta rečenica možda i najvažnija. Mi nismo ovo telo. Sedela sam u svojoj kancelariji, prevodila sam i naišla je Titikša sa knjigama. Počela je da propoveda, tada sam prvi put i videla i čula za svesnost Krišne, za bakte, za Krišnu. Ona je bila jako otvorena i to je neverovatan utisak ostavilo na mene. Ja ni ne znam zašto, jer nisam toga trenutka ni bila svesna. Ne nosim pare u firmu sa sobom, ali tog dana sam ponela da kupim sandale jer je bilo onako leto, pa sam imala malo više para, da bih kupila sandale i kupila sam sve Šrila Prabhupadove knjige. Čitao sam neke filozofske knjige, ali nisam se ničim bavio specifično, ali sam imao prijatelja, koji dan danas moj dobar prijatelj, koji se bavi temom i on mi je rekao trebaš pročitati Bhagavad Gitu. Kada sam u knjižnici tražio Bhagavad Gitu i našao sam neki od Sankirtan Bhakta stavio Prabhupada u Bhagavad Gitu. To je bila jedna Bhagavad Gita, nije bilo drugih Bhagavad Gita. Ja sam čitao literaturu koja se odnosila na indijsku duhovnost, malo budizma, ovoga onoga i tako tragajući po knjižarama naletio sam i na knjige Šrila Prabhupada i prvo je bila Nauka samospoznaje i razumije se, to mi je ujak dao i onda još par knjiga Išopanišad, Rađa Vidja. Današnji problemi i konflikti se ne mogu riješiti vojnim sukobima ili oružanim intervencijama. Jedini način je da zaista riješimo te probleme i da shvatimo ko je vrhovni vlasnik svega toga što postoji. Čula sam kucanje, otvorila sam vrata i vidjela sam vrlo čudnu neku osobu s gomilom knjiga i rekla sam mu ništa ne kupujem, zatvorila sam vrata jer stalno se nešto prodaje po studentskom domu i najbolje ništa ne gledati jer mislim nema se pare ko će sve to kupiti. I kad sam zatvorila vrata čula sam glas koji je rekao pusti ga unutra i vidi šta ima. Ja sam mislila šta je ovaj glas, jednostavno sam mahinalno otvorila vrata i pustila ga. On je ušao u sobu i pogledao knjige i vidio da imam Šrimad Bhagavatam prvo pjevanje. Izvadio je Šrimad Bhagavatam i rekao ti imaš jednu našu knjigu. Ja sam mislim naša knjiga, šta je ovo čudno i sve je bilo to. Ispod Radio Beograda bila jedna knjižarica i u njoj su se predavale te tako neke knjige i ja sam našao Šri Išopanišadu, iz 79. godine nešto, koje su bakti donali i delili ovdje po Beogradu. A bakti nisam sreo u to vreme, nego ja sam išao za knjigama i gdje god bi vidio našao nešto, ja bi uvek uzeo kod sebe i stvarao sebi biblioteku od te knjiga. Prva je bila knjiga, ali to je bilo sam 17 godina, to je bilo prerano. Imao sam tu knjigu u kući, ja sam je kupio, nema ko drugi kupiti. Ali bila su mi lijepa slova, sanskritsko pismo, međutim probao sam čitati, bilo mi je preteško i ta knjiga je stala negdje
dugo i već se zaboravio. Međutim, negdje puno kasnije, možda 10 i više godina kasnije, negdje sredinom 80-ih, neki prijatelji su mi rekli da dolazi nekakav guru. Sad, kako je mene to uvijek zanimalo, otišao sam poslušati to predavanje. Ušao sam u salu, gospodin je prekrasno pjevao, poslije toga je izgovorio puno zanimljivih stvari, odgovorio je na mnoga pitanja koja sam ja imao, a bila su nikad odgovorena. Ja sam kupio gomilu tih knjiga i to je bila zaraza. To je bio trenutak kada sam dobio virus Hare Krishna. I onda je stanje neizlječivo i sve gore. 88. u jesen, to su bili prijatelji, u stvari studenti na mom fakultetu. Bilo je tako da smo svi sedeli u amfiteatru Ekonomskog fakulteta na Limanu 2 i uvek u gornjem redu od amfiteatra bila su dvojica studenata. Jedan se zvao Dragan, drugi se zvao Brane. Jedan je uvek sa 2 dinara radio taka, taka, tak, taka, taka, tak. A drugi je imao aktovsku tašnu i radio isto to. Taka, taka, tak, taka, taka, tak. Ja sam par puta gledala šta rade ova dvojica gore. Od svih studenata, svi su bili u jednom, oni su uvek sedeli u zadnjem redu i radili uvek to isto. I onda bila je neka studentkinja pored mene, pitala sam šta rade ova dvojica gore. Kažem, oni su ti Hare Krishna. Rekao, šta je to Hare Krishna? Anyway, to je iz filma Hair. Ok, to mi ništa nije reklo. I dalje su oni to radili, ja ih nisam poznavala. I onda je došao prvi kolokvijum iz matematike. I onda su ta dvojica pitala mene ili je meni išla matematika. Pitali se, možeš ti nama da pomogneš za ovaj kolokvijum, mi baš nismo spremali. Rekao, hajde, nema problema. I tako je to počelo. To je bilo 7 dana ili 10 pripremanja kolokvijuma iz matematike. Ja bi njima sat vremena na dan matematiku, a oni bi meni nekih 3-4 sata svesnost Krišne. I onda sam uzeo, mislim da je to bio Šrila Bhagavatam i Rađa Vidja tako nešto. Ja sam to počeo čitati. Ja vidim da se u svim knjigama stvarno spominje Krišna, ali ja njega čitam Krsna, pošto jednostavno ne znam. I stalno pitam ko je taj. Stalno nešto, ko je taj? Stalno Krsna. Kad sam upoznao moju suprugu, ona tada, u to vrijeme smo se samo družili, volili smo da čitamo zajedno slične stvari i pričamo o tome. Onda mi je ona jednom prilikom, kad smo bili u jednoj knjižari, rekla, joj, pogledaj kako su ove knjige tako lepe, tako me privlače. Ja sam gledao i bio sam vrlo onako, nisam bio baš toliko odmah da sam to prihvatio, nego to se desilo nekoliko puta i na kraju sam se predao. I onda smo kupili jednu knjigu i počeo sam da čitam to i onda sam shvatio, a to je ta karika koja mi nedostaje. Prvi put kad mi je jedna djevojka, ona studirala u Zagrebu i sad našla Bhakte Srela i kupila Bhagavad Gitu. I ona znala da se bavim jogom i ona meni donijela Bhagavad Gitu. Ja nju pročitam. Šta je ovo? Rekao, svaka druga riječ Bog. Ja i dam Darpahariju. A Darpahari opet onako nježna dušica. On kad je uzeo, wow, ovo je savršenstvo i odmah pisao. Tad je bilo u Pregradi. Negde sam pročitao da još niko nije Bhagavad Gitu protumačio onako kakva jest. A Daju Šakti mi je baš onda pokazala. Evo vidiš, piše ovdje Bhagavad Gita kakva jest. Dobio sam prvi put knjigu od moje bivše prijateljice, moje devojke, tako smo zajedno studirali na akademiji. Jednog dana ja dođem kod nje u stan u Novom Beogradu, onih 7 kaplara, kako se zvala. 6 kaplara. Odem tamo i kaže, imam nešto za tebe, kaže, jutro si bila jedna, kaže, devojka i prodavala neke knjige. Kaže, to je nešto za tebe. I rekao, šta? Kaže, no tamo na frižideru. I ja odem tamo i nađem knjigu Bhagavad Gitu crno, onako, i ja se onesvestim kad sam vidio. Ja sam znao da je to knjiga za mene.
And in 76 I came with the Prabhu Jaka. He was a Prabhupada disciple from Sweden. Yeah, we went from Frankfurt sometime summer 76, yes. And then we came first to Trieste, yeah, and Reika, and we were really afraid, when we crossed the border, because we didn't know anything. We thought we were going to be immediately arrested or something. But we managed to go through the border anyway, and we came to Pula. And the first thing we did, we went to some marketplace in Pula, and started to chant. Sat on the rug, kind of Indian rug, on the ground, and we just sat down. He played the tambura, and I played mridanga. We started to chant. That was the first thing we did, and hundreds of people were gathering around. And then at that time we met some nice young boys who told us we could stay in their house. They had a house, and one of these boys, one played the sitar and one played tabla. So they were into Indian music. So we stayed in their house for some time, and later we heard one of these boys, a tall one, when we were in other places in former Yugoslavia, we heard that he had gone to Italy and joined the temple there. We went to different restaurants, and we asked them whether we can distribute halava. We have some vegetarian sweets and dishes we would like to distribute for free. And it would be nice if we could sit down in a corner and to do a stage performance, kind of musical stage performance. We had a tambura and a harmonium, and most of them agreed. They thought this is interesting. Some foreigners coming. They play music for free. They distribute some food for free. So in this way we started doing something. And I remember we got some contacts also, some names, addresses. And much more I don't remember from 76. It was a challenge sometimes to our patients in that we would see people are coming to programs and they would chant, they would take prasadam, they would listen to our lectures and so on. But for quite some time, I would say at least the first 3 or 4 years, as I remember the first 3 or 4 years, we didn't have one person who kind of said, okay, this is what I want to do. Now I'm going to chant 16 rounds a day. I'm going to follow these principles. No, everyone was kind of, yeah, it's nice. Okay, so what about the next step? And sometimes we actually wondered, are these people is anyone here ever going to become a devotee? We actually wondered sometimes. Maybe, yeah. I mean, they're nice and they like singing, but who's actually taking it seriously, we didn't see. So we just kept doing the best we could, and of course, eventually, as we say in English, gradually some people got it. They said, yes, this is what I need to do. Krishna Kirtana Gana Natana Pano Premamritam Banidhi Dhira Dhira Jana Priyau Priyakarau. He was so eager to hear about what was going on here that when he would receive letters from this area, he would literally stop everything.
bio je toliko uzbuđen da čuje što se ovdje događa, da kad bi dobio pismo iz ovog dijela svijeta, odmah bi prestao sa svim ostalim djelatnostima. When I was here in Yugoslavia and a few of the other countries, especially Yugoslavia, we would be writing Prabhupada almost every week. Kad sam bio ovdje u Jugoslaviji i u ovom dijelu svijeta, skoro svakog tjedna smo pisali Šrila Prabhupadi izvještaje. On the order of Prabhupada's secretaries of seeing how much Prabhupada wanted to hear about what was going on, I was particularly ordered to write Prabhupada as much as possible. I to su nam naredili Šrila Prabhupadini tajnici koji su znali koliko je on željan čuti što god da se ovdje događa. Meni su to osobno naredili. Now, of all the communist countries at that time, we saw more of Prabhupada's books here in Yugoslavia than any of the other countries. Ovdje u Jugoslaviji prodali smo više Šrila Prabhupadinih knjiga nego u bilo kojoj drugoj tadašnjoj komunističkoj zemlji. There was something special about the karma, something special about the souls who were to come here. Ovdje je bila neka posebna karma i nešto posebno u vezi duša koje su se ovdje trebale pojaviti. U Zagrebu je tad 75. ali 70. godina su bili tako duhovni neki pokret, kod jedno, zvali smo se progresivci. Ljudi su išli puno u Indiju, ne? Razni prijatelji i znanci su išli u Indiju i dolazili su iz Indije sa raznim informacijama. Bili su u Rishikešu, u Haridvar, u Himalajama, na Gangi, u razne ašrame. Uglavnom, svi mi mladi koji su došli iz Indije smo upijali od njih nektar, wow. I jedan stih je rekao, ako mi neko ponudi sa ljubavlju jedan cvijet, jednu malo vode i jedan listić, to je taj stih Patram Pušpam Palam Tojam, ja ću biti zadovoljan, ne? I sam rekao, wow, kako je Bog jednostavan, ne? Kako je velika, u stvari, sa ljubavlju mu čisto malo je zadovoljan s malim, ne? Kaže se da se čovjek vrijednuje prema idealima koje ima. Prema idealima koje ima. Znači, to je prava vrijednost. Ja sam radio s prirodnim proizvodom zbog ideala. Zato što sam bio ponesen tim idealom kako bi pomogao ljudima da se ne zagađuju, kako postanu bolji i tako dalje. Na svim razinama. I da se probudi taj duhovni život. Međutim, nisam imao ideju precizno što znači duhovni život. I kud to vodi. Znači, to sam našao, taj ideal sam našao svjesnosti Krišne. I smatrao sam se najsretnijim bićem. Ja sam dosta otvoren prema tome da ljudi dolaze kod mene i tako. Svakakvi ljudi su znali prolaziti, pa čak i neki takvi koji su išli u Indiju na neka hodočašća i bili na putovanju, isto su spavali, znali spavati kod mene. Nisu nužno bili Hare Krishna, ne znam, nemam pojma šta su bili. Uglavnom, došli su Gopikante i Lakšmani, pokucali na vrata i pa jel bi mi mogli pa jel bi se mogao kod tebe održati tu nekakav program, mi bi htjeli neki program urediti i tako. I ja sam ih primio i onda smo počeli malo i pjevat skupa, pa kuhat skupa. Ja sam ti studirao, imao sam 20 godina, znači sam u knjižari naišao na Išupanishadu. Jer onda sam baš bio u nekom periodu gdje sam malo onako tražio, nisam baš bio zadovoljan sa neka duhovna praznina u životu, ne, to. I onda sam tražio takve knjige, njih baš puno bilo onda, ne, za kupiti. I onda sam naišao na tu Išupanishadu. Ona je Višnu na prvoj stranici, psihedeličan, a na zadnjim koricama Šrila Prabhupada, onako sa ogromnim vijencima nekima. Isto šta je sad ovo? Prelistavam i čitam, pa. I onda se počela neka unutrašnja borba u meni, hoću da uzmem, neću da uzmem, i to pola sata sam bio u tom nekoj napetosti, šta da uzmem, da ne, da li knjiga me privlači, ali opet šta je to sve, tu se spominjao i Bog i sve to, a nisam baš bio vjernik, ne.
A na kraju opet, ipak, ok, uzet ću, ne, pa ću dati te pare. I taj moment kad sam uzeo, onda kao da neki velik teret pao sa mene, ne, i osjetio sam baš zadovoljstvo. Ja sam probao da čitam pisce i uspio sam samo Hesse i Goethe da pročitam sve od njih. Jack Londona nisam mogao da čitam i nikog više. I onda, posle njih više nisam mogao da čitam pisce, nego sam tražio suštinu. I onda sam počeo da čitam knjige o jogi, o spiritualnosti, o budizmu. Nietzsche sam malo čitao i knjigu Promene, Yi Jing, onda taoizam, Tao Te Ching i tako. I na neki način sam naišao na Bhagavad Gitu, ali ne Prabhupadovu, bila je Grafosova. I u Niškoj biblioteci sam jednom proveo par sati s tom knjigom i osjetio sam veliki mir u sebi. Moja mama je bila izrazito zato da stupi u kontakt, a kontakt adresa je bila zapravo adresa, privatna adresa od Navadipove mame. I to uopće nije bio nikakav tempel, ništa tamo, ali privatna adresa od Navadipove mame je bio zapravo kontakt stavljen u knjige. I moja mama je bila izrazito zato da stupi u kontakt s bilo kim ko slijedi to, ja sam bila izrazito protiv. Imala sam fobiju od bilo kakvih organizacija, ustanova, sljedbi, bilo čega i rekla sam ne, ti i ja ćemo to prakticirati same. Međutim, moja mama je srećom mimo moje volje otišla tamo i upoznala Navadipovu majku. I sjedile njih dvije i pričale. Navadipova majka je bez cenzure pričala sve i svašta o njihovoj prošlosti i o svemu. I moja mama je došla kući šokirana, naravno, jer je saznala stvari koje uopće nije trebala saznat, ali i dalje uporno smatrala da je to taj put. I tako smo mi otkrili tempel koji je tada bio u Tesličkoj. Teslička, Dubrava, Zagreb je bio tempel u kojem je bila cijela jugoslavenska jatra. Kad sam došao iz Saint-Tropeza, Saint-Tropez mi je jako puno pomogao, to je jet set ljetovalište gdje svaki dan gledaš milijardere, bogataše, slavne, najljepše, naj. I vidiš da su frustrirane sve i vidiš da mi je Krišna napravio aranžman da čitam te knjige baš u Saint-Tropezu, ne negdje u Sarajevu ili šta ja znam gdje sam bio, nego da vidim to što svi teže ka toj nekoj furci. A vidim da su opet svi isprazni, nisu zadovoljni, onda me to ponukalo. Ja kad sam došao u Zagreb, ja sam došao da dođem u templ. Znači, tad je već u Saint-Tropezu već krenula ta odluka. Za tih 15 godina ne mogu da kažem da sam imala neko sretno detinjstvo i da je u porodici bilo sve okej. I kada bi bio problem neki u porodici, zatvorila bi se u sobu i molila se Bogu samo da me skloni na neko mesto gde je puno ljudi, da su svi sretni. I znam kada sam prvi put došla u Tesličku da je to ta scena bila, pun templarum, puno bakta, svi sretni, svi pevaju i da mi je bilo to onako, taj prvi kontakt najlepši. Ja sam studirao filozofiju pa sam se rano dotakao indijske filozofije i Bhagavad Gita mi je bila obavezna literatura. Međutim, dogodilo mi se jednog dana da sam završio u bolnici i zapravo nitko nije znao, nisu sami liječnici znali što mi je. Imao sam neke simptome čudne i ja sam to zapravo tih tjedan dana ležanja u bolničkom krevetu sam iskoristio za dopunsko čitanje. I onda sam naravno vratio sam se opet Bhagavad Giti, ali sam uzeo neko izdanje koje je bilo ovako, obično izdanje, akademsko izdanje nekih pisaca. Međutim, imao sam pored sebe Prabhupadovu verziju Bhagavad Gite i onda sam ja to lijepo uspoređivao. I onda sam vidio zapravo da ovu prvu uopće ne razumijem dok me Prabhupadova Bhagavad Gita oduševila i tako sam zapravo preko filozofije došao do svjesnosti Krišna. Najvjerovatnije ta frustracija u materijalnom svetu toliko me već pritisla da sam tražio promjenu i u baktama sam vidio zapravo savršeni spas. Tako da odluku doneti zapravo nije bilo lako zato što sam u to vrijeme završio i kurs za padobranstva i bio sam jako vezan za to. I bakte su mi ponudili da se pridružim baktama baš kad sam imao
jedan kamp za padobranstvo. I mnogo sam se dvoumio da li da ostavim padobranstvo i ostavio sam jednu noć da kako na neki način Krišna bude odlučio i jednostavno ispalo tako da sam se odlučio da idem kod Bakta. I kad sam krenuo vozom kod Bakta za Zagreb, neverovatno, baš pored voza vidim moje prijatelje kako skaču, kako iz aviona skaču sa padobranom. Tako da, ali onda je već bilo kasno. Prije nego što sam dobila tu nauku o samospoznaji, to je bila 3. godina fakulteta farmacije, gdje sam ja shvatila da to što ja studiram nije uopće pomaganje ljudima, nego jedan veliki biznis i jako sam se razočarala. Tako da moj život zapravo kompletno izgubio smisao, jer više nisam shvaćala zašto ja to da uopće završim, a kamoli još da to radim. Jednostavno sam izgubila kontakt sa tim. I pošto je moj život izgubio smisao, ja sam mislila da više zapravo ništa nema smisla. Znači, fakultet je bio s jedne strane, s druge strane, kad sam shvatila da u biti ljubav ne postoji kakvu ja tražim, nego se na kraju sve bazira na seksu. Ako nema seksa, nema i ljubavi i nekako mi je sve bilo bez veze. Znači, nema ljubavi, a to što ja studiram, to je isto samo biznis i ništa mi nije imalo smisla. I odlučila sam sad više neću biti dobra mamina cura, sad ću da se kompletno izdegradiram i da probam što god nisam probala. I tako sam sad spremala da skočim u ponor i došao mi onda da nađe na vrata, došao mi Krišna, došao mi Šrila Prabhupada i spasili su me. Stvarno su me spasili, ja ne znam šta je bilo sa mnom. Jedno vrijeme sam posjećivao svog djeda, pokojnog sad djeda, svake subote. Skuhao bi mu čaj, onda bi mi pričali o svemu, a on je bio čovjek, vrlo učen čovjek. On je, može se reći, i erudita, završio je 2 fakulteta sa visokim ocjenama. Bio je jako omiljen profesor u školi. Međutim, jednog dana dočekao me sa strahom u očima. To je bio dan kada mu je umro njegov brat. I njega je uhvatila strah od smrti. Zapravo, tad kasnije mi je priznao da njega stalno drži u podsvijesti ta strah od smrti, ali sad je ona došla na površinu. I kaže, povodom toga je razgovarao sa jednim svojim prijateljem koji je bio još veći erudita, 4 fakulteta, završio Sibila, ne znam kako se zvao. I pričali su na toj temi i on mu je rekao, kaže, moj djed kaže meni, moj prijatelj mi je rekao, znaš Joža, ja sam završio i te fakultete, imao silnu dobru karijeru. Sve što bi nekakav čovjek mogao poželjeti, ja sam imao, ali mene sad hvata strah od smrti i ja smatram da sam zapravo pročardao svoje vrijeme. Da mi je to sve bilo uzaludno. A moj djed kaže, pa znaš šta, imam ja takav osjećaj. Evo, to su sve bili detalji koji su me doveli do Bhakti joge. Teško je reći šta te konkretno dovelo, ali to su sve bili kamenčići. I djed, i ta jedna depresija, i jedna djevojka koja me ostavila, prva djevojka. Jednostavno vidiš da ništa ne možeš kontrolirati u ovom svijetu, da ono što ti misliš ne može biti isto što je u glavi te osobe, da ona misli da ima neki drugi univerzum u svojoj glavi. Već sam bila udata, imala sam 2 dece i radila sam u jednoj finoj eksport-import firmi, bila sam prevodilac. Sve je bilo nekako onako na mestu. Jedino što sam ja u sebi tih godina, ja sam imala 33 godine i tada sam ja već u sebi imala osjećaj da ja tu ne pripadam i da je meni ovdje jako teško, da se tu uopšte ne uklapam, da ove norme i ljudi kako žive, da je to jednostavno neprihvatljivo. Čak su me i drugi smatrali neobičnom. Nisu verovali da ja sad, mislili su da glumim sad što ja, ne znam, ne radim i ne volim da radim ono što su oni radili, a i nekako bila sam razočarana, prilično sam bila razočarana. U sve. To je bio jedan jak, za mene lično, jak socijalni pritisak. Da ne kažem socijalna diktatura. Kako ćeš se oblačiti, gde ćeš izlaziti, s kim ćeš biti, s kim ćeš sedeti. Kakav god da bio, ti si morao ući u taj socijalni krug koji je mene lično gušio. Ja sam sedao tamo u Kolarcu gdje je bilo
puno tih u Grčkoj kraljici i tamo je bilo puno tih psihoanalitičara. To je bilo moderno tada. A zašto si ti takav i takav, a nisi ovakav i ovakav? Što besmislene priče, besmislene razgovori. Nego šta da čujem, nego šta da saznam iz toga. Ne. Imaš ove duhovne stvari, pa onda piše ti tamo u Bhagavad Giti drugo poglavlje, piše o duši, šta je to duša. Meni to nikad niko na akademiji nije pričao dok sam studirao. Nisam imao pojma. Svi su spominjali duh, duhovno i ovo, ono. Ali da neko kaže, duša ti je to i to, kao što piše u Bhagavad Giti, tako i tako izgleda, večna je, ne umire, kad je telo ubijeno, duša nije ubijena, posle ovoga života imamo sljedeći život. I to je jedina kultura, jedina disciplina filozofsko-duhovna koja govori gde se ta duša nalazi. Svi ostali su priče uopštene persiflaže, priče duhovno, duševno, nadsvesno, podsvesno, razum. Niko ništa o tome ne zna. Dugo godina ništa se nije dešavalo i onda sam otišao na studije u Prag i tamo potpuno sam izgubio kontakt bilo kakav. Međutim, znao sam o Draganu da je sa baktama, jer i on je otišao u Pregradu da živi tamo na neko vreme. I posle nekog vremena, sve više i više, ja sam ipak jednog dana odlučio da kupim knjige. I on mi je doneo knjige i mislio sam to je moj prijatelj da će mi dati. Međutim, on kaže toliko i toliko to košta. I malo sam se uvredio, ali kasnije sam shvatio zašto to treba tako da bude. I kupio sam knjige Prabhupada i počeo sam da ih čitam. Sećam se jednom na raspustu, ali već u to vreme sam već studirao. Imao sam prilike, imao sam knjige, čitao knjige. Sve knjige koje sam imao, sve sam odmah pročitao. Čekaj, prije nek što su došao do knjiga, jesi šta o jogi, nešto? Pa da, imao sam neke druge knjige o jogi, ali kad sam došao, pre nego što sam došao kod Bhakta, pročitao sam sve knjige koje sam dobio, sve sam pročitao. I onda, kad sam došao tamo, imao sam neko pojma prilike o čemu se radi. U restoranu je došao Avaduta Prabhu iz Slovenije i on je ponudio par knjiga. A imao sam jednog drugara koji, ne znam, po nekom aranžmanu većem, to veće nije bio, a godinama me pokušavao odvesti na hatha jogu. Platio sam te knjige i poveo kući i onda taj prijatelj je najvjerovatno bio negde na odmoru 10 dana. To je bilo pre Nove godine i knjige su stajale kod mene 10 dana. I onako posle 2-3 dana iz znatiželje, put savršenstva, Paramatma, jako me je privlačila ona slika Paramatme i pokušavao sam malo da zirnem šta je u njima. Onda sam put savršenstva pročitao jednom, naravno ništa nisam shvatio. Drugi put još više nisam ništa razumeo i onda kažem sebi, ili sam previše glup za ove stvari ili ovo nije za mene. Još jednom ću da pročitam i onda vidim. I onda treći put je desilo se to da u stvari bilo je ono što sam tražio od uvijek. Pošli smo u grad da kupujemo neki namještaj, to je bila kao neka naša zabava. Imali smo dosta para i stajao sam pred izlogom robne kuće na trgu Marksa i Englesa i okrenuo sam se u jednom trenutku i kao da je s neba pala jedna osoba, je stajala sa knjigama i počela je da mi nudi knjige i ja sam bio onako uzdržan, mislio sam kao možda bi ovo našao negdje jeftinije i onda ona je rekla ma ne, ovo je još jeftinije nego bilo gde i onda ja sam kupio jednu knjigu, onda je bila druga, pa treća, na kraju je jednostavno sav novac što smo poneli za neke stvari da kupujemo namještaje, mi smo potrošili za te knjige. Ja sam ranije nešto čitao o budizmu, međutim, to me nekako nije me dodirnulo. I uzem Bhagavad Gitu i tu nađem na zadnjoj stranici adresu u Zagrebu, ne znam kako beše adresa, nije bitno,
I ja pročitam Bhagavad Gitu i rekao, sad ja moram te ljude da kontaktiram. I odem ja u Zagreb, sedem na voz noćni od 8 sati iz Beograda i stignem ujutru negde u 6 u Zagreb. Uzem taksi, odem na tu adresu, zvonim, nema nigde nikog. Zvonim, cijelo prepodne do 1 sat sam visio i niko nema, znaš. Rekao, šta ću sad, rekao, imam voz u 2 sata nazad za Beograd. Ja ostavim malu cedelju, onako napisano, moju adresu, ime i prezime i odem kući. Pita me, sestra, jesi nešto odradio? Rekao, ništa, rekao, nema tu ništa, neba, znaš. I posle 3 nedelje dobijem ja pismo. I dobijem adresu od Borče. I ja rekao, nije valjda da to postoji, no. Glavni, tako da kažemo, kidač je bila posjeta Vadute Prabhua ovoj srednjoj školi u kojoj sam učio. On je došao kao prvi Vajšnava, koga sam uživo sreo i kupio sam od njega knjigu i on je uzeo moju adresu i nakon par mjeseci javila se jedna osoba koja se predstavila kao Milan, to je bio Madana Radija i onda je pozvao mene i današnji Kišan Čeitanju, mi smo bili drugari na program i tada smo prvi put vidjeli Hare Krishna program, bili su Madana Radija, Navadvip, Guneshvara, Mahodari, Ganga Jala Mai. First visit with the train I came, and I stayed only over the weekend. I arrived Friday and stayed until Monday or Tuesday, like that. And in that time, it was the first time I came to Zagreb. So they had some center there. It was in the city in Zagreb. And Navadvip Prabhu, he was the temple president. And there were also quite a crew of devotees who were there at that time. All very young, fresh, and full of energy, athletic, and full bright faces. And they received me nicely and hospitalized me, gave me so much prasadam, and I would say took so much care for me, practically spoiling me. When I visited Pregrada, I noted a shift in the atmosphere. If I should compare it with our address in Teslička, if I want to compare the two, in Teslička we were very much together, nourishing our own selves, and the devotees were nourishing. There was not such a sense of missionary spirit, of carrying Krishna consciousness outside of the small community. However, in Pregrade, the missionary element was strong. It was a seat of book distribution in Yugoslavia. The Sankirtan devotees would take new books from there. And there was a sense of preaching Krishna consciousness. We had often guests who attended our programs. Although Pregrade was out in the countryside, it was clearly a base for the preaching mission of Srila Prabhupada. Današnji izgled Pregrada dobiva polovicom 19. stoljeća kad se formira ovaj urbani njezin dio. Župna crkva nije jedini hram u Pregradi.
Narayan Maharaj, koji se tada zvao Dvarakeš Prabhu, sa Prabhuđak Prabhu, Prabhuđaka Prabhu iz Švedske i ne znam koji još bio, bili su u Jugoslaviji. Neko vrijeme su proveli, da li koji dan, tjedan, ne znam, i onda su išli dalje za Mađarsku, jer je Dvarakeš Prabhu počeo propovijedati u to vrijeme u Mađarskoj. Ne. I oni su upoznali ovdje neke mlade ljude, među njima i Nityanandu Prabhuva, koji se tada zvao Luciano, postao je bio Lakšmana, ali sad ima ime Nityananda Prabhu. U to vrijeme on je već znao Mahumantru i to, i njegovih prijatelja isto. Tako da je bio veliki entuzijazam. Tako da smo pjevali, onda sam ja pričao o Bhagavad Giti, čitao, isto prevodio. I Nityananda Prabhu, koji je bio jako zainteresiran, sa njim sam se družio malo češće, tako da sam dolazio ga posjećivati, nosio mu uvijek prosadama. Ja sam vidio odmah da je on bakta, entuzijazam koji ima i sa kojim žarom on sluša i pjeva. Tako da je on nakon nekoliko mjeseci ostavio posao i otišao sa mnom, odio sam ga u Italiju, u hramu Italiju, u Rim. Onda sam ga ostavio tamo da bude neko vrijeme i onda on se ponovo vratio u Hrvatsku Jugoslaviju i otišli smo zajedno u Zagreb. Tad sam se odlučio da u stvari ja želim živjeti takav život. Ne? Onda sam rekao Gopikanti da bi u stvari, ako bi ja mogao doći u tempel, on je bio čist, mislim u tempel, tako je bila ta soba, ne? Taj stan, on je rekao, tad sam prvi put sreo Lakšmana, isto on je bio suh, visoki suh, isto je bio iz Pule. I dvojice su bili iznenađene kao, aha, mislim, ti bi došao kao živi s nama. Ja da, mislim, zašto ne? Mislim, želim živjeti, želim biti bakta, želim biti Krishna bakta. A oni su bili iznenađeni, mislim, ok, dobro, dođi ovdje. Uglavnom, imao sam dugu kosu do ovdje i onda drugi dan su me, kad sam došao donio stvari, normalno roditelji su flipnuli, bili su doktori, jedini sin sam im, bili su, čisto su padli, ne znam, mislim, ali dobro, rekli su, ajde, to će ga proći, ne. Uglavnom sam, drugi dan kad sam došao, su me rekao sam, anyway, nisam ovo tijelo i tako ostaje i tako, nije važno, ali malo me je steglo u srcu, kad su mi Nije tada bilo ono kao, pa dobro, ti imaš svoj život, pa dođi, pa maliti se u hram, pa ovo, pa ono, to je bilo ili. Ostaviti sve i predat se Krišni, trčati za njim cijeli život. Moje karmi ime inače Dijana, ali su me svi zvali Dina. I 3:15 ujutro ja odjedanput čujem da me neko budi iz sna i zove me Dina, muški glas. I ja se trgnem, pogledam i kraj mene stoji Svami. U naranđastom nečem, naranđastom, i stoji Svami kraj mene. I kaže mi na engleskom, ovo je život u kojem se trebaš predat, u prošlom životu si učinila ovo što želiš učiniti sada. U prošlom životu si to odgodila, ovo je taj život u kojem se moraš predat. I Svami nestane. I ja ustanem, upalim svjetlo, ronila sam suze koje riječima ne mogu opisati, uzela sam putnu torbu, počela sam trpati svoje stvari unutra, pozvala sam taksi i moja majka čuje da ja odlazim, znači to je bilo 3:33, tako nešto, čuje da ja odlazim i potrči za mnom na stubište i pita što se dogodilo. Pa jesmo sad lijepo razgovarali prije 2 sata. Ja sam rekla, ne mogu ti objasniti.
što se dogodilo, jer to što se dogodilo vjerojatno mi nećeš vjerovati niti bilo tko drugi i sasvim svejedno. Ja uglavnom ovaj čas moram ići. I ja uzmem taksi i odem u Tesličku. Stigla sam točno na Mangal Aratik. I tada idem na Mangal Aratik prvi puta i na oltaru primijetim sliku Šilas Prabhupada i shvatim ko je bio s vami u 3:15 u mojoj sobi. Ostavio sam ženu, bio sam oženjen iz jednog dana na drugi. Tada je to bilo moda, vrlo slavno, jako onako kao prava stvar, prava osoba. Ostavio je sve iza sebe. Ja sam ostavio ženu, posao, kuću i to sve. Jedan dan sam spakovao u ranac i sve to ostavio. Trkom do autobuske stanice, seo autobus, nema više karmi života. Hram u tom je tada bila nekakva štala bivša ili neki kokošinjac bivši. Ja ne znam šta je to uopće bilo. Ja mislim da nije bila čak ni štala, nego prije kokošinjac. Toliko je malo to bilo. Tamo su stale 3 osobe ovako, kad bi se ko sardine poredale, stale su jedna kraj druge i to je bio pun hram. Meni je bilo neprihvatljivo tamo, nisam mogao živjeti kako sa ženom i mislim trudnom. I onda su zapravo oni doselili k meni, tako da je prvi hram službeni u Zagrebu bio moj stan. To je bio trosobni stan, srednja soba je postala temple room, jedna soba je bila Mataji ashram, a druga soba spavača je bila Brahmachari ashram. Tako je to otprilike izgledalo. I to je postalo ozbiljan hram do te mjere da kad je moja majka došla sa psom, da ju je Macija potjerao van jer pas ne smije ući u hram. Teslička 55 i kad otvore se ta vrata i uđeš unutra, to je te mirisi po prasadamu i giju i incensu, sve to pomiješano, to je neki posebni miris. Manohar Prabhu, on je nekako kad smo ušli pa nas je primio, ne? I onda bi meni isto sve objasnio kako se ide, gdje je WC, da treba tu se ide bos i tako, ne, tu se ne smije ni čarape nositi, ne? Iako je bilo hladno, pa me se to dojmilo, ne, jako ta bakta, kako je pažljiv, kako je fin, sve to. Brat je prvo otišao u Pregradu, ja sam otišla u posjetu za zimski raspust na 2 nedelje i nisam se više vratila. U stvari, posle 3 mjeseca sam se tek javila roditeljima da ću tamo da ostanem, da živim. Naravno, u tom vreme je bilo takav preaching, propovedanje da je karmi škola Maja, da je to sve beskorisno, da su to sve gluposti. I tako da ja nisam ni završila srednju školu, ostala sam da živim sa baktama u Pregradi. I onda sam bio odmah zagrizao za to. I 84. sam pokupio svoje stvari, ali napravio sam grešku koju su praktično svi bakte radili, to one kao boginje bakta, ne? Velike boginje, kada budu heavy prema roditeljima. Ne? Ja bih rekao mom ocu, ovdje kaže, pa šta, gdje si ti sad? Ja sam u Hare Krishna religiji. I pa dobro, šta sad, nećeš jest meso? Vi ste demoni koji jedete meso, ne? Ili tako nešto. I onda sam, uglavnom kad god bi oni govorili nešto, kakav demoni, šta demoni, ja sam namaste, narasimhaja, uglavnom nešto što je bilo jako nezrelo, jako grubo, jako teško za njih, ne? Prvi program u Beogradu bio je kod Višade u Potkrovlju, preko puta porodilišta u Narodnoj fronti, gdje sam rođen pre 60 godina. Ovo je sad bio drugi rođendan kad sam otišao, ali kod Višade na program i upoznao se sa baktama iz Zagreba. Brzo sam se uklopio i stalno je bilo neka akcija moving, tad je bila Teslička, pa smo išli gore na Pantovčak,
Pa smo iz Pantovčaka išli u Pregradu, stalno je bilo neka akcija, tako da nisam puno mogao misliti kako mi je ono. Stalno sam bio angažiran. My preaching only started in Yugoslavia, my preaching activity. Because here I saw that the devotees were very receptive for Krishna consciousness. First of all, they are very eager to distribute Prabhupada's books. And they were because they were very new, they didn't know much about how to distribute books, and therefore I could speak first time practically, really extensive, in a very extensive way. For 1 hour and 2 hours I could speak just about book distribution. Ja sam bio menjao Akrura Prabhua, Akrura Prabhu bio čistač templa. Onda kad sam ja došao, pošto njih su bili samo 5-6 bakta bilo u to vreme u Jugoslaviji, i Akrura Prabhu bio čistač, i onda ja sam zauzeo tu poziciju i on je morao da ide u Sankirtan. Tako da on je imao čak i malu tremu od Sankirtana u tom trenutku i bilo mi je malo krivo da sam oduzeo od njega službu. Ali da, sa verom i sa punom entuzijazmom smo to radili i baš se sećam kad sam jednom čistio stepenik, hodnik. Jedan bakta je došao, kaže, onaj ko čisti hram čisti zapravo svoje srce, i bio sam potpuno oduševljen. Tada je Navadvi Prabhu prvi put mi je predložio da dođem za Gor Purnim u Pregradu. Onda sam prvi put otišla u Pregradu i doživjela potpuno, ne znam, to je ono što svaki bakta verovatno doživi kad dođe u kontakt sa duhovnim svetom. Taj temple room u Pregradi je bio prekriven sa ogromnim najlonom i bio je prepun cveća. Znači, taj miris uopšte kad uđeš u temple room i te matađe onako prelepo obučene i pravile su garlande i priprema za veliki festival. Mislim, svi prijateljski raspoloženi, neverovatno je bilo. Ali taj sam unutrašnji osjećaj to je bilo nešto što je verovatno teško i opisati rečima. To se mora doživjeti. U to vrijeme kad sam sreo bakte, ja sam bio, mogu slobodno tako reći, bili smo zvijezde. Svirao sam u Tutti Frutti, punili smo sve dvorane u bivšoj Jugoslaviji, osim Zagreba i Slovenije, ali sve drugo smo krcali. Dakle, bio sam nekakva, ajmo reći, zvijezda i navikao živjeti po hotelima i to sve. I sad kad sam sreo bakte, recimo kad sam prvi put išao u Pregradu, u hram, tada jedini koji je bio tu, i bakte su u to vrijeme, moram reći, bili jako strogi. Nije bilo kao danas, to je bio dosta strog vojnički režim. Ja sam stvari bio oduševljen s time, meni se to svidjelo. Radili smo Bosnu duž i popreko negdje oko 2,5 godine sa knjigama. I bila su takva lepa iskustva, to je bilo pre rata, bila su takva lepa iskustva da to samo u Bosni je moglo da se doživi. A pošto mentalitet Makedonaca i Bosanaca je jako sličan, meni je bilo kao da sam bio kod kuće. Bilo je možda 20 bakta koji su već bili u hramu, ali oni su svi bili došli tu negde možda godinu dana ranije ili tako. I onda je bilo kao ko je stariji bakta. Naprimjer, Dajtjari se pojavio dan posle mene i onda smo se mi zezali kao, ja sam sad stariji bakta, sad ti mene slušaš, sad ja tebi ribam ego. Ribanje falsega i to je bilo popularno u naše vreme. Svi su ribali tuđi falsego. Malo je bilo to shvaćeno na opačke, pa je svako ribao tuđi falsego. Prabhu, ti si u Maji, u tam fazonu. Nas 30-40 u toj kućici, znaš, koja je na donjem spratu su bile na jednoj strani Matađis, znaš, i dole je bilo kupatlilo i templirno. Na gornjem spratu je bio hodnik i po hodniku su se spavali, u hodniku su uredili neke, znaš, kao ostava, znaš, dasaka se napravi ostava
i tu drži svu garderobu i na ostavi se spava normalno. To samo od dasaka napravljeno. Na podu je sve zauzeto i bila su dva reda po tri kreveta. Jedan od tapas dana u Pregradi, na primjer, da je to bilo mala kupatilo, pa kupatilo kao u svakoj kući ima jedno kupatilo, jel? To je manja kupatilo, malo. Kada, lavabo, deco ili WC. Sad, rano ujutru, došao si na red do lavaboa, pereš zube, ako si blizu, ako ne, od pozadi briješ se, jel tako? Tamo je ogledalo negde i briješ se tako, gledaš. I ovako između ljudi. Sad treba neko da ide na veliku nuždu. Svi napolje. Svi napolje iz kupatila i samo onaj ostaje koji unutra. Udari vrata. Ajmo, Prabu, zakasnit ćemo. Tuširanje. Voda unbelievable hladna. To je planinska voda unutra u kožu preko kosti. Nema tople. To je Maja. 88. bio sam blagajnik. U to vrijeme, u Pregradi, u to vrijeme bakte su, gdje da bi oni složili novčanice i to ponavljati. Oni su donesli zgužvane ovako novce i onda bi bacili u veliku kutiju. I rekli, evo donijeli smo i sankita na ovo. I svako iz neke vreće se istresnuo i kao to smo donesli, bez ikakvog obračuna. Bez ikakvog koliko je tu od BBT-a, koliko je tu od onoga što smo podijelili. Bi ja to morao slagati jednu po jednu. I tog novca je bilo po ladicama, po ormarima, svuda. I svi su bili previše spontani da neko to čak i uzme. I ja sam to morao predsjedniku hrama reći, gle, toliko ima novčanica. I kasnije kad je Dajalu postao predsjednik hrama, to je bio veliki šok za bakte. Veliki šok kad je rekao, samo napišite koliko je ulaz i koliko je izlaz. I napišite u kratkim crtama Boga, bez ikakvih računa. Napišite samo Boga, troškovi putovanja i to je to. Iako ste nešto kupili sa strane i svi su rekli, koja birokracija, koja kontrola, koji užas. Ili možda onda znate koja je grupa i kakvi su to ljudi dolazili u hram. Ne? To je bilo previše tapasija. Pregrada was a quite nice house, like a suburban house. And yeah, I think some of us look back on that time as perhaps one of the best times of the yatra. The temple was packed full of devotees. A lot of enthusiasm was there. A lot of books were being distributed. Nice feasts were happening. Yeah, it was a happy time. Yeah. Gornji ašam od donjeg ašama i Temple Rooma je bio odvojen vanjskim stepenicama. Dakle, sve je bilo nepogodno. Znači, ti kad nosiš po zimi, kiši, snijegu, ponudu krišni dolje, ti to moraš kroz sav taj snijeg, kišu, to sve pronijeti, tanjure. Mislim, to je stvarno bilo vrlo nezgodno. Međutim, koliko god bilo nezgodno, u toj Pregradi je vladala neka čarobna atmosfera i ja osobno, a i čula sam i druge bakte, na primjer Šaraba Prabu koji živi na Havajima, koji je tada bio s nama u Pregradi, mi je nedavno, prije par mjeseci, poslao poruku na Facebooku i rekao dao bih sve što imam za još 10 dana u Pregradi. I can remember times where I came to Yugoslavia, where the devotees I met in Borča or Pregrada, where in order to go for book distribution, they went on a bus. They didn't come home. For a whole week they slept
at friendly people's apartments, and they only returned to the temples when all the books were distributed. And do you know how they returned? They returned with a smile on their face. Nekolicina entuzijastičnih bakta zauzela je Stevinu kuću, koja je ubrzo prerasla u Krišnin hram. Atmosfera je bila prožeta ljubavlju prema duhovnom učitelju. Svaki početak je težak, ali i sladak u isto vreme. I pored teškog rada, bakte su osjećali blaženstvo koje nije moglo ničim da se zameni. Osim onih koji su živjeli u hramu, dolazili su i prijatelji koji nisu ništa manje posvećeno radili za hram. To su bili početci uopšte takvog načina života, iz Indije, pa preko drugih sredstava, odnosno drugih ljudi koji su došli u goste, koji su isto tako prihvatili tu mudrost, i onda je to tako se nastavilo od danas do sutra, pa sve jače i jače, jačalo. Bilo je kao da je neko spustio sa neke druge planete, uzeo tu kuću i spustio je jednostavno u Beograd. Jedna zapuštena kuća u zapuštenom kraju Beograda, okolo nas svuda svinje, smrad, lepota života jednostavno, lepota života svakodnevnog života. I to okruženje da se ta stvar počne razvijati i gde su strahovito počne dolaze ljudi, znači izuzetno ogroman broj ljudi počne dolazi, desetine ljudi u tu malu kućicu, tako da kažem, baš te 86. A ova kuća u Borči je izgledala sve, ali ne kao hram, jer smo imali suseda sa jedne i sa druge strane, komšije, i imali su prasiće sa obe strane, mislim da je bilo tako. Ali meni je tako fantastična atmosfera bio i prasadan bi bio tako dobar i jedinstven da je se meni totalno motala, kako se kaže, vrtilo mi se u glavi. Ta kuća u Borči je bila zapravo od blata, od mulja rađena, ne? I na neki način je bila prava indijska kuća. Sjećam se jednom to je možda i Gunešar pričao, došli su neki glazbenici iz Indije. Sjećam se Nityananda, Ram i tako neki još, ne? I oni kad su došli tamo, oni su bili oduševljeni. Sjedili su na podu, blatni pod, muha, tisuće muha zuje naokolo. Jedva da je bilo neko kupatilo koje smo kasnije renovirali, pokušali, radili smo i septičku jamu. Hladnom vodom su se bakte tuširali, nije bilo bojlera, nije bilo samo voda, mislim, obično. Kada je Hari Krishna Swami treba da dođe i pripremala se njegov dolazak i sve, i čuvena priča sa pokretnim pločicama, keramičkim pločicama u kupatilu. Sve se radilo ad hoc, znači moralo sve da se uradi juče, i normalno Šri Višnupada dolazi, Hari Krishna dolazi, pločice normalno nisu osušene, on ulazi u kupatilo, počne sav da se jednostavno mrda. Šta je ovo? Znači, u stvari, toliko smo mi bili zauzeti službom Sankirtanom, malo je bakta, uvijek nekako nedostalo bakta da se završi na vreme, tako da od svega toga stvari samo je bila lila zabava, Šri Višnupada da se nasmejao, nije ništa zapravo bilo, kako da kažem, strašno. Ako tipična vojvođanska kuća, uđemo unutra, u dvorište, i iza kuće, i tu stoje dve osobe na terasi na ulaznim vratima, jedan malo niži, jedan visoko obučen u belo, kompletno u belo, i sav je beo, bio je prilično isposnički izgledao. I sa velikim očima me posmatra. Ja posmatram njega, stanem, gledam ga, on ovako mene iskolači oči, gleda u mene. Ja gledam u njega i ja rekao, šta je sad? Da li da se vratim, da li da idem napred? I to je trajalo možda nekih 10 sekundi, tako možda, i toliko. I izađe Čedi sa raširenim rukama i kaže, Haribol, tebe smo samo čekali. Haribol, tebe smo samo čekali. Ja rekao, kažem, šta je ovo, kako je ovo društvo, u čemu je ovo? Sjećam se baš u Borči,
kad su vidjeli, kad smo se otarasili nekih starih stvari, čika Steva nam ništa nije zamerao, i onda sve kontejnere unaokolo smo punili sa različitim stvarima što smo mislili da je zaista višak i nepotrebno za bakte. Čak se sećam, on je imao iz Nemačke neke električne aparate za brijanje, jako markirane, a kažem, bakte ne koriste električne, mi smo sve to bacali u kontejnere. Kad su ljudi vidjeli šta mi bacamo po kontejnerima, redovno su dolazili tamo u red i čekali dnevni materijal što smo iznosili. Tako da smo zaista i pravili neke, da kažem, greške kad pogledamo ovako unazad, ali čika Steva bio izuzetno ponizan i izuzetno tolerantan u tom pogledu. Bili su jako dobri kirtani. Sjećam se jedne smiješne stvari. Bio su kotra s vami i vodio je kirtan. To je bio takav kirtan. Komšiluk, sve se je diglo na noge. Mi smo skakali, ja bolji kirtan nikad nisam doživio. I šta se desilo sutra dan, Akrura Prabhu je trčao, u stvari taj dan je trčao kod templa, bio uznemiran, on je bio templ prezident. I onda sutra dan je uzeo njegove karatalove vumpere velike i sakrio ih, tako da ne možemo... Da komšiluk ne. Tu je bio i Bhakti Baba Swami, on je svirao mridanku. To je bio kirtan, haos, ludara je bila. Ali ono što me najviše šokiralo na tom programu je bio moj drugar Ilija tadašnji, sada Išan Čejtanja, pošto je on manifestirao simptome ekstaze. Mislim, da, stvarno je plakao, ozbiljno je plakao i onda je to meni pokazivao kao dokaz da, u stvari, pošto smo mi čitali u tim knjigama i onda je to meni pokazivao kao dokaz da proces djeluje, da. I kad sam se ja odlučila, meni se ovo sviđa, ja želim ovakav način života, ja sam otišla u grad i počela sam kupovati narandžaste džempere, narandžaste majice, sve što sam kupovala bilo je narandžasto. I mislila sam, Dragan i Brane ili ti posle Nita i Čandra i Devjapati, oni će biti sretni kada vide. Ja sam se odlučila za to. Oni su došli kod mene kući na matematiku i ja kažem, sad ću vam nešto pokazati. Sve sam narandžasto kupila. I pokazala sam im sve moje set da se obučem u narandžasto. I nisam razumela zašto nisu bili oduševljeni. Rekli su, pa Matići to ne nose. Rekao, a šta nose? Pa na cvetiće. Rekao, pa ja nikad nisam nosila na cvetiće. U jednom trenutku sam mu pitao, sad će sutu Prabhu, a? Ok, a što je sa mlijekom? Znate, ono klasično pitanje. Ako mi neko ponudi ovo i ovo, ali gdje je mlijeko, ne? Nema mlijeka u tom stihu, ne? I onda je on rekao kao Krišna sam, postoje priče u Krišna, kao u Vedama, gdje se vidi da Krišna krade. Krišna krade mlijeko, jede maslac, dijeli majmunima i tako dalje. Aha, ok, kao. I to je bilo to, ne? Odgovor, ne? I onda smo mi zaključili iz tog njegovog odgovora da zapravo ovo sve što nudimo Krišni, ali mlijeko mu ne trebamo nuditi. Jer on mlijeko krade. I tako je, to je trajalo jedno mjesec do dva. Mjesec, dva, mi smo sve nudili, a mlijeko ništa. Ja sam siguran da je Krišna krao, ne? Moja jedina meditacija je bila neka me spale, neka me ubiju, neka me streljaju, neka me pregaze, što god da se desi, ja neću odustati. To je bila moja svakodnevna mantra. Niko me nije obavestio da se sređuje potkrovlje i sklonjene su te daske. Naravno, tamo je bila i loša izolacija i sve je bilo od gipsanih ploča. Uglavnom, nije me niko obavestio da su te daske sklonjene. Ja sam bila u Deitru, verovatno i neki bađani su bili, pa nisam ni čula šta se dešava. I kada sam izašla iz Tulsiroma, našla sam se u kuhinji dole, propala kroz krov.
ne u kuhinji, u stvari u hodniku, a struja je iznad moje glave visila. Znači te žice su visile, prošla sam maltene pored tih žica, kablova što su viseli. Da bi posle nekoliko godina čula priču da je neko to sve što mi se izdešavalo prokomentarisao, odnosno ispričao pogrešno, da sam ja propala kroz krov, ali sam se našla u loncu dok je višada kuvao. Dolazi gost i kaže, znate šta, ja sam, kaže, oduševljen, zaista, jako mi se dopada čitav ovaj program, ali interesantno kada je ovaj momak koji je držao lekciju, koji je dao lekciju, rekao da je sad prasad spreman i da možemo da se poslužimo sa prasadom, onda sam u stvari shvatio da se tu nešto čudno dešava. Vi ste vegetarijanci, a ovamo se prasad se pominje. I onda sam shvatio da je u stvari to ime kada sam se raspitio. Mislići u stvari ovi su vegetarijanci, kakvi su vegetarijanci kad jedu prasići. Pa nismo mi nikad govorili Hare Krishna je to. Mi smo uvijek vječno imali tjedan indijske kulture. Dobar dan, sad je tjedan indijske kulture. To je bila neka mantra. Znali bi neki ljudi prokužna, pa koliko traje taj tjedan indijske kulture? Kad bi video ljude koji bi pili na javnoj česmi, onda bi pre njih bi ponudio vodu da ne bi pili oni Boga vodu. Tako da zaista taj polet i da kažem sad malo i fanatizam jeste prisustvovao na takav način. Neke Matađi smo odvezli na neko mesto. Sjećam se da su one sedeli pozadi i da nismo progovorili ni reč. Nekih 500 km, 600. Niti Purđin sa njima, niti ja kao vozač. Ništa. Dobijem džapu i dobijem ime. I onda koje ću ime dobiti? Očekujem, ne? Your name is... A ja nisam dobro čuo. Pa ja sam čuo Yamaduta Das. I Macija je rekao da on ide tu gostionicu i htio je u stvari dati knjige. Ljudi su bili muslimani, ne? Sjećam se da je onda, taj pijani mu rekao, što ćeš ti piti? Daj ti nešto popi, nemoj ti tu nešto religija. A Macija je rekao, ja bi pio kozje mlijeko. On već u sred Sarajeva, znači kozje mlijeko. Uglavnom, jedan je otišao i kroz par minuta dobio kozje mlijeko. I Macija je imao lončić sa sobom uvijek jedan, kao neku lotu, i onda je to kozje mlijeko nalio lončić i rekao, sad ćemo to ponuditi Krišni, u sred gostionice, ne. I sad svi ponavljate za manom, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. I cijela gostionica, 20 ljudi i više, muškarci, žene, svi su ponavljali Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. I ljudi koji su dolazili izvana isto kao Hare Krishna, Hare, svi su bili hipnotizirani. Macija čistih je, potpuno ih je ono... Redovno su nas pratili zapravo državna bezbednost i mi smo to znali. Znači, preko telefona smo mogli samo kroz šifre, šifrovano telefonirati. Ako bi neko zvonio na kapiji, pošto smo i mi međusobno imali tajnu šifru, znači 3 put 2 dugačka i 1 kratka, to znamo da je bakta. Ako odstupanje od toga, onda brzo presvlačivanje i brzo oprati tilak, oltar, slike gurua skrivati. Jedno par sati, kad sam već skoro cijelu torbu ispraznio, u jednoj kancelariji je došao neki, kao uglavnom policajac, uđe i kaže, gospodine, dođite vi sa mnom. I onda su rekli da idemo, da kažem tamo gdje sam dijelio knjige, da idemo skupa i da ljudima vratim novac, a oni će meni vratiti knjige. Bio je jedan inspektor koji mi je govorio, te knjige su religiozne knjige, to ne smijete ovdje prodavati. Van sebe je bio, kako sam ja uspio toliko u Zenici koja je na Titovoj liniji, da sam prodao toliko knjiga i uglavnom
I onda smo došli u jednu kancelariju kad sam se sjetio, ta gospođa uzela te knjige. I taj policajac je objasnio toj gospođi, rekao je, drugarice, te knjige morate vratiti, pa zašto bi ih vratila? Pa to su religiozne knjige, to nije u skladu sa linijom, sa partijom. Drugarice, molim vas, pa pustite vi mene, to su dobre knjige. Moja prijateljica je takvu jednu knjigu kupila u Londonu na aerodromu, to su super knjige, ja poznajem ja te knjige. Uglavnom, smo odveli natrag u stanicu i taj glavni inspektor koji je bio glavni policajac ili komandir stanice, bilo jedno par policajaca, rekao je, sad idite van, dečki, mislim ne dečki, drugovi van iz kancelarije. I onda je sjedio Darko tu naspod mene i ja sam mislio šta će sad neka kazna biti ili zatvor. Rekao je, daj ti meni onu plavu knjigu, onu tamo gdje su ona kola, onaj kočijaš, znaš ono. To bi ja imao. Sanjasi, koji je bio naš regionalni sekretar, je u jednom trenutku mislio da je previše riskantno da imamo spisak svih naših kontakata. I onda sam ja počeo da učim sanskrit da bismo imali kartoteku na sanskritu. I to je trajalo mjesec dana i ja sam odustao i odustali smo te kartoteke. Oni pretražuju našu sobu i tip valjda nije vidio, to doba su bili prvi Walkmane, niko još nije znao šta je to. I sad tip dođe, nađe Walkman, pritisne baš play. I čujete ono duboki glas pravo podao, and then you must surrender. A ovaj nečko onako, uhvati se za pištolj. Misle da neko sakriven ispod kreveta. Onda kad je skužio da je to lekcija, da smo mi onako bakte, onda je on njih poslao sve doma, ne? Ostao sa nama i čovjek je kupio 2 gite, 2 knjige i rekao je, momci, ako vas neko zafrkava, vi se samo obratite, kazite, inspektor Nečko Saneđarića, vi ste pod zaštitom ovog grada. Upada kod nas u zgradu, u tu kuću, upada policija. I odvezli su nas u stanicu uveče. I cijela stanica je bila za nas pripremljena u Novom Sadu, uključujući i šefa stanice, da nas ispituju. I svako je bio u kancelariji, to sve pripremljeno bilo. Kaže, šta to imaš ovdje u ruci? I onda mu pokažem džapu. Daj mi pokaži to. Ja kao izvadim brojanicu. Šta radiš na toj brojanici? Kažem, maha mantru, a ovo je stvarno istina. Kaže, ajde reci to. Ja kažem, Hare Krishna, 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 Hare. Čekaj. I počne onda pišete sve. Jer on je sve zapisivo što mu ja pričam. I piše, on cijelu maha mantru mi je napisao tako. Da. I on mene dalje ispituje i u jednom trenutku uzme ovako, baci ovu olovku što ima. Kaže, sine moj, šta će ti ovo u životu? To ispitivanje bilo policiji. Šta će ti ovo u životu? Ti si mlad. Imaš devojku? Kažem, nemam. Evo vidiš, nemaš devojku, tako. A pored iz kancelarije ja čujem neko viče od inspektora. Ja volim meso i ja ću da jedem meso. Nećeš ti mene naterati da ja budem vegetarijanac. Everything what I also appreciated here, everything was very familiar, very friendly,
Everyone liked to associate with each other, speaking a lot with each other, laughing a lot about with each other. I never see such a kind of humorous and easy people, like Yugoslavian devotees. Bilo je ekstatično, jako smo pazili na nove ljude, uvijek na neki način to nam je bila meditacija, da ljudi dođu, da saznaju nešto, da ko bi god novi došao na Sunday Feast ili na neki program, to je praktično bi se svi sjatili oko njega, bio bi ko, osjećao bi se kao polubog neki, I to je bilo lijepo u to vrijeme, danas nekako toliko nas ima i onda dođu neki ljudi novi, ponekad ga nitko ne primijeti uopće da je svratio, dođe, ode i nikoga ne ugosti i tako. Drugačije su to bila vremena, nekako se pazilo na svaku dušu. To je bilo jako lijepo, zato što se imao nekakav red. Znali smo, to su stariji bakte, mi smo učili od njih, mi smo njima namještali krevete, mi smo njima servirali prasada, mi smo prali njihove pijate, oni su za nas bili pojam. Tako da je stvarno to bilo jedno poštovanje i neki od tih bakta su toliko vodili računa i brigu o nama, da stvarno smo se osjećali zaštićeni. Evo recimo Titikša posebno, pa onda Navadip. Bilo koji problem da sam imala, ja bi došla kod Navadipa, počeli smo pričati, sve to nestalo, više nikakvog problema, on je nama baš bio kao pravi tata. Stvarno smo se osjećali da imamo svoj dom. On svijet ima stvarno problema. U najvećim hramovima neki put se dođe periodi problema. Međutim, svjesnost Krišne je dostupna kad je neko iskren, on će doći do te svjesnosti Krišne. Krišna će praviti aranžman da on dođe do čistih bakta, do iskrenih bakta koji će mu prenesti onako kako su oni dobili neiskvareno. I to je naša utjeha i radost. The devotees were serving each other so nicely, not just me, the guest, but also themselves. That was a great experience for me, which showed me that when devotees practice under circumstances which are a little challenging, when devotees have to move out of their comfort zone, fearing maybe the authorities, the government or whatever, then they come together as brothers and sisters and concentrate on what is essential. To prijateljstvo koje se kreiralo, to je ne za ovaj život, to je za uvek, znaš, to neće prestati nikad. I čak i ako nekad bi došlo do nekog konflikta, to nije bio problem. I to je toliko se ta veza razvije među baktama kad prođu kroz teška vremena zajedno, da to ostaje za uvek. To se nikad ne zaboravlja i razmišljaš da ja ne želim da idem u duhovni svet ako i oni ne idu, znaš, i tako nešto.